wadda meselle cukka kum ma ƴetta kaaƴe mottira kum kala ko wiyete pay kum ina hulɓinire tawa ka few woni ka sari a diina woni ka sari a dawla hana few ko goɗɗo waɗa yaggingol pay kum no woodi no waɗire harna ha on tigi ƴettana kum konko tawata iɗa andi waɗay batte e makko no wawi yaade ha helamo no wawi yaade ha waramo aray watta no yiɗay ɗum ɗo donc aray ɗum ɗo mi falano tun andinde en ɗum ɗo jama on anda e wonde may na ko wona wowlede kon fuu woni gonga na ko ko wonɗon nande kon fuu hino wowle ɗo e ɗi réseau sociaux ji e ɗi ɗeri hano ɗon ƴettude donc si wi ɗon kadi haray on tini o image wonɗo leyɗo mo tawata aray en yewta e fi makko seeɗa sakite yewtere nden ko wulure wonɗen fuɗɗade o yi kadi ngol ɗerol ɗo wiyetengol Bolivar Ephraim ko ngol wowli kon battane ko waɗɗe nde yewtere men kono ko ado ɗum ɗon ɓe waɗi o post ka tawata Bolivar ko on chaîne information wonɗo Mamo mo tawata miɗo holinomo ha miɗo heɗitomo ha miɗo janga kadi ko windata kon par ce que comme par hasard mo taw ɗinɗi tawata han joni miɗo mari accès e majji ka réseau sociaux ji ɓe wi quand le président offre des véhicules à nos anciens certains s'empressent à crier goɗɗum no woodi ko ran on ko tawata tanki mi dirnital ɗum ɗon certains s'empressent à crier au scandale mais où étaient ces mêmes voix quand son même président a rendu gratuit les extraits de naissance biométriques et les cartes d'identité? C'est la question qu'il se pose. Là, bizarrement, plus personne ne parle. Pourtant, ils sont bien contents de passer des heures sous le soleil et pour en bénéficier. Aucun cri, aucun tollé. Ceux qui crient aujourd'hui oublient qu'ils ont leurs propres frères, cousins, oncles et parents dans l'administration actuelle. Chaque fin du mois, ces mêmes personnes encaissent leur salaire. Mi applicata parce que sinon encaissent leur salaire parce que mais chaque fin de mois, ces mêmes personnes encaissent leur salaire grâce au gouvernement qu'ils prétendent combattre. Alors, au lieu de pointer du doigt sur le bienfait aux autres, pourquoi ne pas commencer par balayer devant leur propre porte? C'est la question encore qui se pose. La cohérence commence par l'honnêteté. On ne peut pas profiter d'un système et le condamner dans le même souffle. À bon entendeur, salut. Ɓeɗo kon no ɓe wi miɗo andi noon si keɓal ngal yalti jama buy konko innete kon ndimo maɓɓe wonde yahay journaliste joyi no hani yewtugol ko waɗi kon o yewta kadi no waɗira noon o acca jama on noon hande kadi ɓe wowla ko ɓe wowlata kon ko ɗum ɓe innata ka règle journalistique ɓe inna les faits sont sacrés et il faut les raconter tel quel mais on laisse le commentaire libre, c'est-à-dire l'opinion est libre. Kon woni ɗum ko waɗi kon ino hana hiwede yewtire no waɗiri non hara hay hunde on tigi waylali si on tigi no yewti ko yewtata kon acca noon hande kadi jama on mo kala famira no famiri noon yewta kadi ko faala kon ɓeɗo noon kamɓe ko on ɓe wi wo si tawi ɗe otoje ɗo okkama ɓe mawɓe Mamo andinen noon ngol ɗerol ɗo e o radio ɗo ko Mamo o woni mi andano ɓe ɗo waadiri e ɓe mawɓe okkaɓe ɗe otoje ɗo kono mi sikki tun ɗo ɓe immike hande kadi e dartanagol kon ko tawata na ɗum journalisme o wi ko haqqe maɓɓe non goy koko ɓe faalaɓe waɗata goɗɗo wiyataɓe ɓe waɗata kono haray yo ɓe andin tun jama o wondema innugol ngol wondema jama on hino immade wowla ko boni fi goɗɗo ino okka otoje ɓen wonɓe wowlude ɗum ko kanko o windi ɗo kon o inni wo ɓen si innama hande ɗo fi kaydi jibinande waɗama ko yoɓintake fi honɗum ɓe weltoray ɗum ɗon kono ɓe weltoraki ko ɗe otoje ɗo okkitira woɓɓe ko ɗum ɗo woni landal aranal ngal ɓe waɗi ngal ɓe ɓeyditi ɗon ɓe inni wo ɓe wonɓe wiide hande hino añi ngu laamu no dartade ngu siɓɓe maɓɓe hino gollude lewru kala ɓe hendoto ko yiyete kon joddi ko ɗum woni salaire ɗum ɗo kadi ɓe wi si tawi a wayɗa añi gouvernement añu kadi salaire makko on ɓe yuɓɓidiri noon koko ɓeɗo okka kon e ɗum ɗon kañum ɓe sakkitor noon yewtere nden honɗum ɓe inni ndeɗa wiya kuɗol ngol par ce que kamɓe ko ɓe wi ndeɗa wiya goɗɗo yo woƴƴitu tande makko nden fuɗɗori taw an tande maɗa nden e pulal ko ɗum wiyete ndeɗa yiya
lojjo ka yitere goɗɗo ndaari taw bantanŋikin ka tinde maɗa. Mi andina noon ɓeeɗo go'o ko on to woni probléme on ko paske ɓe ndaarode ɗo ko ƴetta waɗa na guinéen ɓe ɓen fof inna hande kadi kaydi jibinande yoɓetaake e konko tawata ko yimɓe seeɗaɓe wi'a noon joni okkama otoje fewndo mi waɗayno live an on hanki gadi mi yaali o poste maɓɓe ɗo kono mi yewtuno mi inni si guinéen fop okkano oto fop jonne oto wala arayno en alano probléme e wiyayno ko guinéen fof fonnateur jonna oto no woni noon si innama kaydi jibinande goto yoɓata arayno wawa ka wiyete ɗum kañum kadi yawgol école publique no woodi sa yeehi ton a hana yoɓugol si goɗɗo no waɗi hande kadi l'école privé ɗa innama yo goɗɗo yaw yoɓoya ɗon jangga ɗum ɗon ko kanko suɓi yawgol ton goɗɗo yata e l'école yoɓinteɗo nanga wiwgol hiɓe satti no ton ka yoɓintake yeehi ton ha dara ɗon kadi si goɗɗo wiyete goɗɗum ko noon wayi ko ɓe hiɓɓidiri ɗo kon wiwgol ngol jama on weltori ka inna kaydi jibinande yoɓetake carte d'identité yoɓetake kono no moni ka woɓɓe ƴetta jonna oto ƴette a waɗe otoje ɗo jonnon guinéen fof daron si guinéen on tuma kadi innayi on wondema ɗe otoje ɗo hanaka jonnede goɗɗum ko piiji tati addigere aduna ko bonnugol ko halda ñamugol ko kafa e furñitugol ko fanka ka tawata foppino andi hino suuɗi susata wolde goɗɗo immo wowla ɗum ko ɗiɗo tati addi probléme lakini ko ɗiɗo kadi addi probléme e aduna on fof ɗo no ndaare ɓeɗo ɓe okkaɓe ɗum ɗo si tawi ɓe waɗali ɗiɗo tatino hino haldano ñande CNRD ari le 5 septembre wondema hande kadi jaggu waɗata hande kadi wonki ittirtake ni min wonay min organise élection min waɗa sari on mo tawata ko on ɗon ɗo wata men la justice va être la boussole wonande ɓen ɓe nanata français si goɗɗo naati e nden burure nde tawata anda ko on to yarete konko ɗo kunko ɗum futuro ko ɗum woni ko wiyete boussole wondema noon ko sari on woni konko ɗo wata ɗum oɗo noon firtoya ɗum ha e awde ko ɗum woni firti ko halda go'o ñamugol ko kafa fof hawta inna ko enen kafi goɗɗo moltoyoɗa ya ñama ɗum kañum tum ko ɗum ɗo kadi joni noon ɓeɗo ɓe immike ɓe wallitike o firtuɗo ko halda ɗo kon hiɓe wallitademo e welda e hoore ɗum onon ɓe mawɓe ɗo ko kafa ɗo ndi jawdi ɗe otoje ɗo ko tawata na kanko numurudu jeyɗum ɗo na kanko mamadi jeyɗum ɗo ko jawdi yimɓe guinéɓe ɓen seede muɗum duuɓi 4 ɓawo ko nde o arno o jooɗi ne waɗa ley koyɗe makko ko ɗon o sorti konko jeeya o jonni ɓo mi waɗa ɗo noon pose on mi lando on onon ɓen moko baɓe ɗo naɓe okkaɓe o ko onon moko baɓe wonɓe jentitade nde yewtere an ɗo hankin nun duuɓi 30 ɓawo ɗo ko minen min mbandino kon si paykum mum woni gorko woni debbo yalti yehi salma fo arti kikiɗe na onon joɗotono yiyon haɗi mbuɗi sende yeeso mon ɗon jababu yen hi ko non kono si nde juldere ɗo feƴƴi woni mo ko hombo okkuma ɗi mbuɗi ko ɗum waɗano ɗon ka ɓeɗo arali dewgal ngal humetake duuɓi 20 ɓawo ɗo hay si on humpitike ngal dewgal ngal wonɗo yaade ɗo humugol ma o bobo mum wonɗo yaade ɗo fembugol laaɓa hakkunde maɓɓe si tawi ko ɓe hersoɗon so yehino ñaamay si ko ɓe hersoton hara sabu teddungal ko ɓe jogani on kon on seeninoke on ñaamayno ton mi landike on ono wonɓe lan e jentitade ɗo ma wonɓe lan e ndarude son seeninoke haaju duuɓi 20 duuɓi 10 ɓawo ɗo ka tawata ko inde bobo ma ko humo dewgal on humpitike wondeman laaɓa hiɗo yahayno haygal on haaju jababuye on ko on yahatano on ɗaɓɓayno ko ittayno ɗon ganto fiwata on seeno si on seenike ɓayi ɗon hersi ma ɓay haray hiɗon huliwota inne on tawaka son seeninoke ton on ñaamay si on fandanoma ɗum on artiri ka suudu on ñaamayno
o ñamatano on okkitiray ma bonnon hawgon o nafatano ko hankin ma hecci hankin ɗo. Si on humpitike ɓiɗɗo mon hande ɗo jiwo hino ka jananiri o ala dewgal o neldi on ma o inni o winda e on hajju ha ka fewndi ɗen hande ɗo iɗon jaɓa ɗum. Anditen han joni kaka pose wonɗen goy mi landoto on tun taw fi yon yi'u gravité koko wonɗon e wadde ɗo. Hande ka fewndi ɗen ɗo hino windede fi yaadu hajju. Ɓiɗɗo mon jiwo ma hay gorko ƴetten ka jiwo ko ɓurata welde fi oɗo o ala dewgal himo ka jananiri ma imo gollude haysi ka administration haysi ko woni heɓude kon ko lakkere makko ɓaytun o ala dewgal. Si oɗo windi on yaadu hajju hande ɗo on andiramo golle on andiramo mboodi on senoto ngun hajju. Awa fellite noon andon hande sen itti pose on kala e mon windaɗo ɗo yaadu hajju ara ko gouvernement wendi on walladhi nafsi biyadihi on yaadi jawdi ndi tawatana jawdi laaɓundi. Mi awa on ngol ewol ɗo onon windaɓe ɓen ɗo fop yaadu hajju ka tawata ko gouvernement windi on ko jawdi miskinɓe ɓen wonɗo yarude malukum laysa haramun wa hajjukum laysa yakunu mabruran wa dhambukum la yughfaru. Bal so yehi ko junubaji yawɗon ɗaɓɓugol awa ko ni kadi woniri ɗe jawle ɗe ɓe woni e arde okka on ɗo fop inna no ari no torori on dura wallahi hiɗon ñamude jawdi ndi tawata ko jawdi harmundi. Si ɓiɓɓe mon yeetaki on ɗum ɗo ɓe suuɗi on gonga si ɗimmoɓe mon yeetaki on ɗum ɗo ɓe suuɗi on gonga ko jawdi waɗirdi laawol ngol jawdi waɗirɗi laptane on ko jawdi waɗirɗi lekkol on jawdi waɗirɗi fi miskinɓe ɓen yoɓe wawa wurude gurdal laaɓuɗan dagiɗan araɓe son jahi ko ɗi jawdi ɗo jonna on yawɗon hajju. So yehi on fowto yi jungo mon on fewti Allah ko malaika woni on e huɗude ko ƴettuɗon ɗo kadi ko ɗum ɗo bonni du'aji moɗon ɗin jabotako hande. Sa nani hande mawɓe goɓe aray ɓe toro jabotako koko ko wonɗo wadde ɗo. Iɗon sikka Allah ino ɗani o gongata la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ngorre nangatamo sakko o ɗano. Himo reni on himo andi on wonɗo e ƴettude ɗon yilta woɓɓe goo surfacturation o yi ko waɗi fi hajju on ɗo ko jelo innano mon tan on gibi mi fuɗɗi ɓarindade fi muɗum on tom hari scandale on yaltali woɓɓe ino windi fi yaadu hajju hiɓe yilta woɓɓe goo naɓa ɓeɗo le ɓe jogi mbuɗɗin e surfacturation mo waɗɗon joni noon o secrétariat des affaires religieuses oɗo tigi o woni corrompu comme habbiɗo yewno noon ɗuɗo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد hande ɗo ko alati hawrituɗum sappoy e jeetati lewru jowaɓuru ndun hitande guluje ɗiɗi e nogay e joyi fewndo ɗo ni ko 21h feƴƴirɗum minitaji sappoy e jeego sengo Conakry 23h feƴƴirɗum minitaji sappoy e jeego sengo Hollande mi hiwro ɗo bali Hollande wana noon kañum kadi ko leereji
joyi woni ko yiltitori ɓaawo pat donc leyreji nayyi sengo États-Unis d'Amérique ɗum ko sengo New York e wona noon kañum kadi Philadelphia mi salmina ɗon kañum monsieur Amadou Sow ara mi hiwrike on fota noon mi jarni on mi hiwroɗo ɓe ɓuuriya ɓen mi hiwroɗo ɓe Timbi Madina ɓen mi hiwroɗo ɓe sengo Linsam ɓen on fof on salminama mo kala inde muɗum e yettori muɗum dingirayi yeggitaka wona noon kañum kadi Sierra Leone modi Abdourahmane Sow hara ɓe salminama mi yiɓe landike ɗo fi frappon sengo Sierra Leone on taw en waɗali toon goɗɗo mais si tawi ɓe waway wonde kamɓe représentant ray ko saɗi mabɓe ko tooli sengo ton hiwroɗen ɓe senko ɓen hiwroɗen kañum kadi ɓe sigiri ɓen wano kanko Souleymane Keta aray o salminama fota no hande ɗo aray ko toɓɓe ɗiɗi woni ko jogiɗen e kuntoye toɓɓere meɗen araner ɗen en tokkay ka taƴunoɗen hankin ɗo yewten fi mawɓe meɗen ɓen yewten kañum kadi fi konko tawata aray eɓɓidiren noon ɓen ɗon ko waɗi kon e ko waɗi kon Mali en 2019 kañum Imam Dicko si iwi ɗon kañum kadi en yewtay fi o soñdia mo tawata haray guinéen ɓe ɓen hino fukkiti hoore maɓɓe yewten ɗon ka serkete fi ɓe soferɓe yewten fi angal mbuuɗi ko woni kon e leydi ndin ko ɗiɗo ɗiɗi woni haray toɓɓe ko jogiɗen kon ko yewteten hande fi muɗum yewten kañum kadi e ko wiyeten fawagol e Allah haray ko ɗum ɗo woni jogiɗen andinen noon e waɗa live ji ɗiɗi live ara noon e waɗa mo e haala pulal live ɗin mon e waɗo mo e haala français sella jaɓi kala noon natuɗo yo senditu moƴƴa yewtere nden andite live on ino atakede moƴƴa noon saabu ɓe faaletake ko gonɗe yewde ɗo ARPT on fus hande jokka sina ɗon ɗo wari o yi internet toon coggu muɗum hande ɗo satti moƴƴa noon fi on ɗum senerde no fondi men humpitata on ka fewndi surtout live ji toola ɗin ko ɗi attaque rendu ɗi attaquirte o hara ɗi jentitaka aray noon yetti Allah foto en jarnimo tawɗo kanko woni ko newnani en heyɗintingol nde jonde ɗo en terike mo e waɗan en jonde nden jonde barkinade yo hawrindinan e sawaba e ko mi yewtata mi yettinira ɗum ɗo no deeƴiri e o hawrindinan onon kadi e sawaba yettinaɓe e muɗum ɓen onon kadi jentoron ɗum ɗo no deeƴiri mi heɓa nafa komi yewti kon onon kadi heɓon nafa ko yewta ɗon kon si en hawriti noon yettemo kanko Allah waccemo jarnemo saabu aray ko kanko waɗi mi hawriti wotan waccande wotan waccan si tawi noon ina ɗiɗo fof mi aru faljude faljinede fawnade feggade ma fayude ande ɗum ɗo ko ɗum neɗɗo on andira waɗe e am min kono hara on tiiɗinali pandi andon ko yer komi andi komi yewti ko yer kon faami komi yewti ɓay noon haray faamu angu no mari kattude gandal angal hino mari kattude warin alluwal ngal towa haray wallidiren on noon kadi ɓeydi toon konko lelli wurton konko aali faamon konko acca haray ko ɗum woni ko torodirɗen anditen noon koko arɗen joɗɗen ɗo eɗen welti ɗen weltodirani no woodi goɗɗo tawɗo kanko weltaki ɗum ɗo few kanko yiɗa koko arɗen jooɗiɗen ɗo kanko sagu makko noon hara nde yewtere ɗo hay nde waɗatano ko yiɗayno koye taw mi arayno ɗo mi waɗa hoyreji mi ara mi wowla ɗo konko tawata ko gonga ko fenade mi tukka on mi waɗa konko tawata mi heɓa e bakkatuji e muɗum on kon no wiyete ko iblisa oɗo ko gañumen kañum kadi feeñuɗo e mo mari piiji ɓuyɗi o ardirantan e mum kono Allah wawa en dandude en torike mo kanko Allah yo waɗan en heedode hakkude meɗen e kanko seytane ɗo o raɗomo ka jonde meɗen ɗo no raɗornomo noon ka lamateri makko o danda en bone makko o woɗɗina en e makko o woɗɗinamo e meɗen no woɗɗidira hakkude funnangue e hirnangue amin ya rabbal alamin haray no mi wiiri noon hiɗen tokkitude ka taƴunoɗen hankin ɗon fino yo faamo moƴƴa mi faala jentintinde on ɗo yewtereji ɗiɗi 1 minute 21 seconde waɗo en ɗo noon kañum kadi 3 minutes 56 seconde haray jentitoɗen moƴƴi men weltike inchallahu o anda o waɗi ko moƴƴo o jangi o hutori o faami o gollitiri min weltike ko ɗum tun min mari komin holla min weltanike mo min du'anike mo min du'oto yo Allah jaabin du'aji komin woni du'ade ko yo Allah moƴƴi leydi lagine ndi yo Allah fotti jama lagine o yo Allah fooli yo Allah ɓantu lagine rahmani rahim inna alhamdulillah allahu subhanahu wa ta'ala min du'ike min weltanike landu leydi ndi haray landu leydi ndi teddini julɓe ɓen fof a teddini yeesojo diina a teddini diina kan a teddini julɓe ɓen fof min ɗo ni miɗo halfina commune ji 14 14 commune ɓeɗo fof heeɓi nomi jonniral ngal ɗo ni komin fof heeɓi yahay kadi ha wona ko julɓe aduna on fof heeɓi mi weltanike général Mamadi Doumbouya min du'anike mo en torike Allah subhanahu wa ta'ala eɓɓore makko nde Allah yaltinde e jaam haray noon élage ko yuɓɓitiri minen golle amen nde meɗen andide ko piiji ɗiɗi men halfina ko diina e jokkere enɗam diina e jokkere enɗam minen ko fi fottingol jama o weldindina yimɓe ɓen itta seytanuji ɗi ko ɗum woni golle amen inchallahu hari meɗen jokkuno men ɓeyday
awa bon haray on jentitike o maako ɗo o tawata en yewtino hanke moƴƴa fi makko mi weltanike on noon moƴƴa koko adduɗon so'oji moɗon ɗin konko adduɗon réaction ji moɗon ɗin e anndingol ko notino ɗon ɗum ɗo yimɓe landike ko onno ɓeɗo makete ko ɓe nayo mi adana on haara liste maɓɓe on e kon ɗum kañum kadi woni fonction ji maɓɓe ɗin ko ɗum woni harin o retardini live on ɗo seeɗa sina ɗum à 20h30 en fuɗɗoton live on ɗum ɗo ko waɗi ko en mois de mai 2025 mi faala noon yen ndaaru ka bange ardiɓe diina kan ɓeɗo ɓe maaki ko piiji ɗiɗi ɓe halfina diina kan e jokkere en ɗan haray hande ɗo en ala juutinde yewtere nden fi maɓɓe yewtino ko yewteten ko mi faala noon ye yaw maali takko meɗen ɗon ka tawata woɗɗa mi heɗintina on ɗo en 2019 ko ɗum woni duuɓi 6 ɓaawo ɗo kon ɗum feƴƴuno maali andintinen noon maali e lagine fewndo Sékou Touré ɓe innayno wo ko tere goote ɗen ko wo ko ɓerɗe ɗiɗi e nder ɓandu wotoru woni maali e lagine so ndaari hay e drapeau lagine on e drapeau maali on fof ko kulletji gooti ɗin ko mbaadiji gooti ɗin jogii ko woni ɗa ko boɗe on fuɗɗori ɗa ko haako on fuɗɗori ko ɗum ɗo sendi ɗi nete on ino ko hakkunde ɗiɗi ɗi non hiɗi kafi ɗum ɗo kono ɗum woni e yewtirde ɗum ɗo ko fiyo nganndu ko kawtalɓe men hiɓɓuɓe warin lagine no woodi nden nokkure ko maali nde noddete ɗum ko maali yembere woɓɓe ina maali laɓe ɗum ɗo ko hollugol en ha honto ko woni e wadde ko maali e lagine ko gootum watti ɗon noon kañum kadi omo wonɗe yewtude ɗo fimo wiyeteɗo imam diko go'o ko pullo dikoɓe ɓen mamum e tuureɓe ɓen e keetaɓe ɓen e siiseɓe ɓen mamum ko fulɓe ɗuma kan honno maali ko fulɓe dadi taw miɗo confonda ɗo mamum e maali fof ko gootum mi fillito maali bamako fulɓe maɓɓe ɓen hina jallo tun hina soo tun hina bari tun hina baa tun kamɓe si goɗɗo innama soo ko pullo si goɗɗo innama baa ko pullo si goɗɗo innama bari ko pullo si goɗɗo innama jallo ko pullo kono si goɗɗo innama tuure maali ko pullo si onti innama siise maali ko pullo seede mum amade tumani tuure ari ko pullo Soumaïla Cissé opposant ji on non kadi ari ko pullo si goɗɗo innama kañum kadi ka maɓɓe diko ko pullo aw imam diko o pullo wawɗo wa ɓeɗo mawɓe meɗen ɓe nanɗon ɗo hito muɗum kanko kadi hari mo ardinaka diina fewndo IBK Ibrahima Boubacar Keita kañum o Ibrahima Boubacar Keita ɗo Keita ɓen tawɓe ɓe mari fulɓe iɓe mari kañum kadi kañum ɓen bambarankoɓe oɗo ko kanko ardino laamu ngun maali on tuma fewndo tawno enen kadi ko padre ardino IBK noon fewndo falano change de constitution on maali fiyo présento e maalien ɓe ɓen tawi ɗum hakkille maɓɓe ƴettali ardiɓe ɓen ka diina immi dartimo ɓe almamiɓe sifa ɓeɗo ni immi dartimo kanko ɓay noon on tuma yiɓe hitti no ɓeɗo hittiri noon kañum kadi go'o kañum IBK no andi ko fulɓe ɓen si wawa mo dartade on tuma himo andi ko yimɓe ɓen ka diina si wawa mo dartade soriɓe ɓen himo moƴƴini force spécialement kon himo hooli sifa no padre holorno noon goɗɗo watamo ittude no hitti ha ka jentitoɗen nde yewtere ɗo fiye yiwu anden koko woɓɓe huuli waɗugol ɗo woɓɓe kañum waɗino ɗum woɓɓe ka yawiti ɗo woɓɓe waɗino ɗum fi noon yen ɓurtu yaltinde kadi moƴƴa ko on ɗum waɗi si ɗe otoje ɗo jonnaɓe par ce que wano Bolivar immori ɗo inni himeɗen immi ɗo min inna goɗɗo ino okka otowal wondema ɗum hanano hiɗen naɓude ɓe ka woɗɗa naɓen ɓe kadi e saayi mo woɗɗa 2019 ɗo ko ɗum woni duuɓi 6 ɓaawo ɗo exactement duuɓi 6 par ce que ko terlen février konko woni e wadde ɗo reportage on kon tuma waɗi ɗo noon mi juuti yewtere nde jentitoɗen taw reportage on e français mi firana on mo mi yeeto en noon ko honno ɗum waɗiɗe ko honɗum kadi wonno lannitode muɗum haray heɗitoɗen. Voulant corrompre l'imam Diko, le chef du gouvernement Soumaïla Boubé Maïga était sur le point de donner 50 millions au Haut Conseil pour l'organisation du meeting du 10 février 2019. Mais l'imam a dit non à cette offre. Mes intentions sont de très bonnes intentions. Ce n'est pas par méprise que je le fais. Je dis tout simplement que nous avons dit à tout le monde que ce meeting-là, nous le voulons, un meeting vraiment d'humilité pour aller vers Dieu et chercher à ce que Dieu préserve notre pays.
Le chef du gouvernement m'a annoncé ça, il m'a annoncé ça. J'attendais pour voir. Ils ont amené 50 millions, ils ont annoncé 100 millions. Maintenant, je dis, c'est avec le cœur très sérieux que je le dis, et je le dis humblement. Ce n'est pas un manque de respect pour sa personne ni pour le gouvernement. C'est tout simplement une question de principe. Nous avons voulu ce meeting-là être un meeting où tout le monde va. Aujourd'hui, nous avons annoncé ça. Et que demain, la presse ou quelqu'un d'autre dise qu'on a donné 100 millions au Conseil, ça va nous mettre dans ça va vider notre meeting de sa substance. Et nous allons rentrer dans des polémiques dont on n'a pas besoin. Donc, avec tout le respect, et je m'incline, je demande vraiment pardon, et je vous remets les 50 millions que vous remettez au chef du gouvernement, pour lui dire que nous avons décidé au niveau du Haut Conseil de faire de ce meeting-là un meeting de don de soi. Donc, vraiment, nous ne voulons pas avoir... Comment ça a besoin de l'argent? Nous allons demander de l'argent dans d'autres circonstances. Mais vraiment, pour cette fois-ci, nous voulons que le meeting-là soit un meeting, comme je le dis, de don de soi. Et non pas un meeting où les gens vont nous donner de l'argent, on va prendre, voilà. Le porte-parole du très respecté Imam Dicko pense que Souilou Boubèye Maïga n'a plus l'habilité de gouverner le Mali. Vous savez très bien que l'imam Mahmoud Dicko est un homme de prix de paix et de justice. Un homme sage, un homme qui se bat au quotidien pour le bonheur de tous les Maliens, qui a compris aujourd'hui qu'il faut préserver le Mali. Préserver le Mali, ce n'est pas un 100 millions ou 50 millions. Préserver le Mali, c'est se ramener humblement à Dieu. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, de préserver notre pays. C'est cette démarche qu'il a voulu, religieux, citoyen, et puis de nos valeurs sociétales, pour permettre à tout le peuple du Mali de se retrouver en communion pour demander à Dieu de préserver notre pays. Et hélas, comme vous le savez, ce n'est pas un secret, diviser pour régner, chercher à détruire le pays, vous venez d'avoir une preuve de tentative de corruption de l'imam Dicko qui a refusé, avec preuve à l'appui. Aujourd'hui, vous avez tous compris que le peuple a compris aujourd'hui qu'il faut le changement. Parce qu'on ne peut pas jouer avec les Maliens, avec leur foi, avec leur dignité, avec leur honneur, pour un pauvre somme de 100 millions. Et même ces 100 millions, il a mené 50 millions, vous l'avez vu. Et l'imam l'a dit avec tout le respect qu'il doit, mais il refuse cet argent. Il y a des réfugiés maliens à l'interne. Des peuples qu'on les tue au quotidien sont là, comme des animaux à Niamana et partout ailleurs. Et l'insécurité aujourd'hui dans le peuple se cherche. Et il a voulu encore une fois de plus chercher à détruire l'imam Dicko. L'imam Dicko n'est pas un homme à acheter ou à vendre. Et vous, la presse, vous avez l'information. Donc, informez le peuple du Mali. Informez l'opinion nationale et internationale que Boubèye n'est pas digne de rester à la tête du gouvernement. Merci. Le Haut Conseil islamique, à travers l'imam Dicko, demande à tous les Maliens de sortir massivement le 10 février pour le meeting au stade du 26 mars. Voilà. 10 février 2019. Jentite moƴƴade ko moni on e yewtude ɗo kon mi firana on wonande ɓen ɓe nannata français ɓen iɗo reni mi yaltina ni en gombodo ɗo mi wenga ni en goɗo fiyon ndaaru yi on par ce que hankin ka commentaire ji mi yiwno goɗɗo eno ari ɗon inni tola wotan huɓɓidir tan yiɓɓidir ɗum ɗo fiingal otowal fiiɗe otoje okkaɗe e fii ko inna ɗo ino waɗede ɗi wasifaji ɗo zawiyaji ɗi wonɗi immade ɗo waɗa du'a wotaw yuɓɓidir e mum few a toñi Alaji Badru on commentaire no ton min supprimali mo yahi yon ton commentaire o hay so wowlal fi Alaji Badru mi yahe to yon wano noon kadi ɓe gaddan ɓela message ɓe tawata mi heɗintinayi on ɗo ɗi message maɓɓe si Allah jaɓi wiwɓe wondema Alaji Badru ɓataki e ɗum ɗo mi andina ɓe noon miɗo jogui ɗo audio essence entre Alaji Badru e Alaji Solo wonɓe ɓen ɗon kankan mi heɗintina on ide audio ɗo nanonmo ko Alaji kañum Badru naɓani kon kanko Alaji Solo par rapport e ɗi événement ji tawoji noon goɗɗi ɗin ɗo ça fait 8 mois jiɓi ɓe yewti fi muɗum acce to ɗaɓɓitan ɗo mi falaka doppude hande arten noon e ko feƴƴi kon Mali 2019 imam Dicko hande ɗo andinen himo en exil himo feri leydi makko nin sabu ko tawata kon Asimi Goita en ino falamo nangude
hemo yehi fattoyi Algérie ɗum non heɓino lebbi ko hon ɗum non yaltinimo ko nde ɓe empoisonnomo ɓe falamo warde ɓe waɗi tooke e makko fi yo maayo ɓe gerdirimo ɓe jokkirimo e laawi ɗin fof ko mone yewtirde ɗum ɗo ko fi ono wonɓe wiide ɓen ko wonkiji mon hulan ɗon mi andina on ki wonki ko Allah jogiki sooriɓe ɓen falanomo warde kanko Dicko ɓe waɗi on tooke fi o ware Allah ɓay tun wonki makko ki hewtali ka o mayata Allah hiwi mo immi o yehi o fattoyi mo ñawdade Algérie lebbi tati ɓawo ɗo ino no artay mobilisation waɗa prépara fi jaɓɓagol mo ɗum ɗo taw ko fi on andu ko hombo woni mo kanko Dicko en humpikiɗe ɗo kañum kadi o wiyete ɗon Boubou Cissé taw ɗon ko kanko woni ko ardi fulɓe ɓen ka bange ne'ol nayi yeeyoɓe nayi ɓen maali ɓe ari oɗo ɓe warimo ko ɗum woni hollugol ngol na piyum sama kala wonɗe yewde fi mum ko fi ka wonki ittete on non hulɓe ɓen ɗo wi'i no huli wata on ware Imam Dicko en 2019 ɗo yo taw sooriɓe ɓen ari on tuma haɗi ɓe wawi foltagol iɓe wawi immade ɓe darto no onon tawirɗon ɗo hiɗon wiide ɗon wadde zawiyaji hiɗon wadde wasifaji hiɗon wadde rencontre religieuse ji ka arete jooɗe waɗane du'a fi ngu laamu kamɓe on tuma conseil islamique malien o mo tawata ko Imam Dicko wonno ko ardinomo andinen noon ɗum ɗo na fi fulɓe tun Imam Dicko immani ko fi julɓe maali ɓen fop Bambara e so ɗuma honno pulɓe e ɗuma honno e konno ɓe innata ɗum konno modi to honno ɓeɓe to ɓen honno Bandiagara konno nde ñande kadi mi arno ɗo ka inde maɓɓe ɗon inde nde mutirimi konno modi bon c'est pas si important que ça continue yewtere nden Imam Dicko en 2019 ɓe inni ɓe immade ɓe waɗa on du'a fotte e stade yewte ko tawata ko fiyo ɓuttu waɗu e leydi ndin ko fiyo julɓe ɓen jonnidir juuɗe sifa no fewdori ɗo ni ka woɓɓe woni e wiide kañum hino waɗande du'a laamu IBK ɓay humpitike ɗum na kanko hikki yeesogoy mo marno on tuma premier ministre jo wiyeteɗo konno modi ko inde makko nden ko abe mi dara ɗo simi wawa yitude inde makko nden ɓe wowligoy inde makko ka reportage nder ton on ɗon kañum kadi ko Boubou Mayga on ɗon ko Mayga hari yettete no on ɗon na Cissé voilà son na dogomɓe ɓen merci beaucoup futanke jeyal dogomɓe ɓen ko dogomɓe ɓen e fulɓe ɓen e bambaraɓe ɓen e kala ko innete julɗo wonɗo maali ko ɗum ɗo Imam Dicko immi darani fimo joni noon o inneteɗo ɗo Boubou Mayga hara yimɓe ɓen confondari e Boubou e kañum oya honno Choguel Mayga ɗo on ɗon kañum kadi kanko wonno on tuma premier ministre ɓay ɓe humpitike o événement ɗo no waɗude ɓe ari ɓe huniɓe 100 millions ɓe ini meɗen jonnude on ɗo 100 millions fiika wonɗon e torade ɗon yon tororo kadi leydi ndi yondi ɓuttu tororano ɗon men menen kadi Imam Dicko ɓay o délégation ari tawimo o faami ɓeɗo ko onnon ɓe faala ko tuuningol taw ko ɓe fokkitani kon par ce que ɓe faala yaade ɓe toro Allah yo Allah ɓutti maali yo Allah dandu gere wadde maali andinen non maali konko innete teroɓe ɓen ino faala arde yana e leydi ndin on tuma fulɓe ino warirede bange wo bange tuareg ɓe no warirede bange wo bange dogomɓe ino warirede kañum kadi bange wo bange leydi si sifa ɗum ɗo naati e mayri hara ndi leydi ndi e tana kono hara yimɓe leydi ɓe ganda Imam Dicko inni yo noddito julɓe ɓen ɓe tawata ɓen ɓeɗo fo ɗi leƴƴi ɗo fof no tawa e maɓɓe yo maaliyemɓe ɓen toro Allah yo Allah hiwu leydi ndin danna bona e mayri konko IBK fokkintini ɗon changugol constitution on fi yo jooɗo tawi ɓe faala yadde kadi waɗa on du'a hara ɗum ɗo laataki lambuji ɗin ɓay ko bonɗi ɗi andi kala ka mbuuɗi naada si mbuuɗi ɗi naati hande kadi haray tuuni ni konko fokkintina go'o ɗimmel mum adday baddi hakkunde ɓen jonnaɓe ɓen ko raɓɓiɗi kon tawi hiɓe faala yaade sowonsina hakkunde maɓɓe faamina awa ɓeɓe wonɗon e yiide ɗo no immade darto men kamɓe tigi meɗen jonnude ɓe ɗen geɓe ɗe ɓe jaɓa Imam Dicko ɓay no mari hakkil ko on ɗum o waɗi o faami ko ɓe immani kon o wiyali ɓe wata on addude o salaki o inni gasi adde
o prépare journaliste ɓe ha gasi seede mo andi bonki ɓe yakinko eɓe jonnu feccere nden si ɓe waɗi ko waɗata kon ɓe addoya kadi ndeya feccere si ɓe yino feƴƴiri noon kono kamɓe ara ɓe heeɓi objectif maɓɓe on jama on no humpitori wondema ɓe hendike ɗi mbuuɗi jama on buuda e événement o inna onon hiɗon noddi en artoroɗen Allah contre laamu wongu e dowlude en ɓen jonna on geɓal jaɓol ngal ɗon jentite dey stratégie on fi on andu fi hon ɗum moni ɗen ko ɓe waɗi ɗo kon na ko ɓe okka ko wonɗen darude ko okkuɗo ɓe on e ko fi ko okkiri ɓe kon sina ɗum mo kala no yiɗi ƴettugol waɗana mawɗo kon ko jonnata mo teddugal en fopiɗe yiɗi kono ɓe inni alhurru hurrun walaw massahu durru galo on ko o galo tun dimo on ko o dimo tun haysi sattende memimo walaysa alabdu kullu man huwa tahta aqdami sayyidihi walakin alladhi bayna yaday onno modi ko terme o wonnomi ɗum annade ɗo alabdu laysa alabdu kulla man huwa tahta aqdami sayyidihi walakin huwa man bayna yaday ya fela mi artiro e ɗum on maccuɗo hina kala on tawɗo hino e ley koyɗe jeyɗo mo on maccuɗo on ko kala on mo tawata hino e nder jungo faggowo mo on kono na faggowo mon tawɗo on hara ko innugol ngol man yu'ti no ton terme on ko on terme on me ɗaɓɓitude si tawi hande ɗo ndimanka ko yalti ha goɗɗo jaɓi kon ko tawata mo andi ko jonnira ko fiyo jamfo haray oɗo hande kadi na o galo hande kadi haray na o ndimo ko fiyo ndimo ngu yaltu ɗum ɗo waɗira arten noon e makko kanko imam Dicko o wi ɓe adde o fanki bude o noddi journaliste ɓe ɓen ha gasi o inni ɓe bon are prépare on geɓal no arde ɗo singal ari mi hollay on geɓal ngal ha gasa par ce que nayo yeddo e janggo inne mi addanaka on fop o yi e yi on non kañum kadi ko adda ɗon ko min ƴetta min jonnita ɓe go'o ɓe hunike 100 millions yi on andon ko 50 millions ɓe addi ɓe wi luttuɗɗen aroyaygo kono yi on andon 50 millions min holla on non kadi o 50 millions ba 100 millions on ba woni ɗi fof siɗi ari ha jo amen ala fi on ɗum non ko parce que ko min yahi kon fi mum ko fi Allah min woni e yaade waɗugol min hatto jina e mbuuɗigoy conseil islamique malien on meɗen hatto jini e mbuudi min na meɗen hetti kono koko min noddi ɗo fi mum du'amo min woni e yaade waɗoygol on fiyo leydi ni yo ndi ɓuttu Allah dandani tana on wonaɓe doolede ɓen acca meɗen immi waɗugol ko min inta kon dondu soi c'est à dire mo kala itta e jawdi mum laaɓuɗi ya waɗa ya kadi annuye ko toragol Allah on mo tawata o hettiɗa a hettaki o jaabinayi du'a maɗa o kono mo landi ya ardu e ɓernde laaɓude e juuɗe laaɓude ko ɗum ɗo imam Dicko woni ko yewti ka yewtere makko ko ɗum woni komi ñoggani en ɗo o inni ɓayɓe ari ɓe addi mbuuɗi ɗin e hino min jonnitiɓe ɗi yo jama mali en on fof yi wondema chef de gouvernement on arno jonnugol men mbuuɗi famini wo ko wallitagol men no événement on feƴƴora porte parole makko on noon inni nde ɓe ara waɗa ɗum ɗo fulɓe hino warede ɗum ɗo nami wowligoy na kadi fi lagine wonɗe yewtude goy ko fi ko feƴƴi maali kawtal men ɗon porte parole on ka lannitode reportage on inni nde ɓe adda ɗo mbuuɗi jonna men fulɓe hino warede hande ɗo ka onon on suusata immade wowlon onon tawɓe ɓen hiɗo reeni fulɓe no warede gueɗi en fof no warede koy kono ko pullo ɓuura warede onon jaɓo mbuuɗi ɓe wonɓe warde ɓe fulɓe ɗo e inde ɓe fulɓe ɗo ɓay ko ɓen fulɓe yeeyuɗon hendi ɗon ngal geɓal ko sabu ɓe fulɓe ɗo jonnira ɗon ɗum seede muɗum na onon tun woni mamum kono ɓay tun hiɗo représenté goɗɗum ko onon ɗo sorta fiyo men yennu on nangue e haɓugol min haɓida e mon hande kadi hara on nafata men min nafata on onon kadi ɓe nafata on ɓe faminani on hiɓe yiɗi on ɓuri men menen ɓe faminani on ko giggol ɓe waɗirani on ɗum ɗo wallahi ko ngaygu ɓe waɗirani on ɗum ɗo seede muɗum ɓe jonni on ka hande kadi ka tawata ƴewɗo e ngal otowal ɗo wo hande kadi teddungal ɓorike makko nden ñande mi yeeto onon ɓe image mum sirkiri ɗo fopi ɗo waɗi basanji
ƴewɗon e ɗe otoje kaka ƴewɗon e ɗe otoje ɗo tippiɗon e gangude moɗon. En torike kala julɓe mamum ɓe wotaw juulu ɓawo ɓeɗo, kala kadi ɓeɗo ka hikkino ka sengo dawla inna ko ɓeɗo hikkani on yeeso, wallahi ande ɓeɗo hande kadi ko laamu ngun bonguɓe woni e gollidudemo. Ngundo laamu maggo lannino gibi 31 décembre. On suɓike nde jawdi ɗo onon kadi on hikkoto e ndin ɗon. Na ko satti mais yenna tan wata goto yenno on, ɓe suɓike mbuuɗi ndin e hoore meɗen enen. Ɓe waɗali ko Imam Dicko waɗuno kon, jonnitugol mbuuɗi ɗi wiya mi faala kadi. Min faala yo du'aji amen ɗi laaɓu, min faala laɓɓinande Allah ko min woni e wadde o événement ɗo. Jonniti 100 millions CFA na farangine en dey. Calcule non hande ɗo ɗe otoje ɗe wiya ɗon on okkama ɗo ɗe tawata okkuɗo on jeeya onon okkaɓen on jeeya. E ɗin 100 millions ji nden ñande ɗi 50 millions francs CFA adda. Imam Dicko non ko on ɗum waɗirno ɗum ɗo ko fi hollugol maaliyemɓe ɓen fof ha honto ɓeɗo hino korompude men fewndo ka tawata sooriɓe ɓen alaka jonnede jawdi ko yoni fiyo ɓe yawɓe dartoroɓe wonɓe warude wonaɓe warede ɓen. Ko ɗum Imam Dicko falano yaltinde seede muɗum on non hay juutano ɗon hay kuudeta o waɗi e hoore makko kanko IBK. Message makko on ɗum kanko Imam Dicko ko hollugol sooriɓe ɓen fewndo ka wonɗo wullude innon on alaka jonnede moyen fino dartoroɗon ɓe wonɓe hewde on, ɓe wonɓe haɓude on. Woɓɓe no addude 100 millions jonna men, ɓen ɓe tawata ɗi 100 millions ji ɗi ɓe wonmen jonnude ɗo ko fi soodugol fankugol amen ngol. Ko ɗum ɗo Imam Dicko falno yaltinde nde ñande. Imam Dicko ko falano yaltinde nde ñande kañum kadi onon maaliyemɓe ɓen immo noon hande kadi dartoɗo nguulamu ɗo tawngu hingu suɓi soodugol men menen sooda diina kan ɗo yo waɗu onon ko maapiɗon kon. Hande hanino yo taw ɓe mawɓe ɗo fop ɗum ɗo si addanama ɓe ɓeyna konnu wonɗo men okkirde ɗum ɗo ko fi on ɗum konnu men waɗi konnu men mériti koko men yara juulirde ni men ronkay seppude yawgol e juulirde andite na veloɓe jonna na motoruɓe jonna. Ene mamugino yaaji ha ka tawata mawɗo wonɗo e suudu muɗum hakkunde makko e ka juulirde makko ko ma o jonne oto si o yaha. Miɗo jalde kono miɗo suni ko moni e jalirde ko fiwata moni an on yaltumi woni e jalirde. Yaalal asaf, yaalal asaf. Ko yurmi ko hayi ɗum ɗo siko no arda yara ene yiɗon sikka ɗe otoje ɗo yiɗon heddori e majje ɗo duuɓi 15 ɗe dogoton e ɗe. Senerde noon no wowli fi simandu 2040 hande ɗo ko 2025 wonɗen duuɓi 15 ɓe no fondi ɓe jooɗoto ka laamu ɗo hara goɗɗo memminaki. Ɗe otoje ɗe ɓe jonni on ɗo yiɗon sikkan wuurida e majje ɗo duuɓi 15 ɗum hooli ɗum. Joni noon si tawi kañum Allah tawɗon o mayata laamu makko lannata hiɗon andil en fof ko toon sutiɗe yawgol tawya o ñande awlina ɗon jungo moɗon ñaamo konno wowloton fiiɗe otoje konno wowloton fiiɗe jawle yeggiten joni ɗe otoje ono wonaɓe jonnede mbuuɗi fi waɗugol o zawiya ɗo ono wonɓe yahde waɗoya ɗi wasifaji ɗo on wi'i wondema ko wowɓe wadde na hande fuɗɗi siɗi ara heeɓino duuɓi 10 ɗo wadde ɗum mbuuɗi tuunuɗi arɗi watti e ɗum ɗo waɗuɗon e inde gouvernement tawnoɗo nder ton duwanagol ɓeɗo on tunini golle moɗon ɗen. On tunini golle moɗon ɗen kono mi woni e yewtude ɗum ɗo na yawre mo yo Allah dandan ko yo yiw andon onon ko sali ɗon waɗugol ngol ko hulo ɗon waɗugol ngol goɗɗo go kañum waɗi ɗon ɗimmojo mon ka diina akhukum fi ddini wa akhukum fil aqida wa akhukum fil wudda oɗo ko musidɗo moɗon ka diina jokkuɗo ko jokkuɗon kon kanko kadi ko imam o wona noddede na Monsieur Dicko dey na général Dicko dey na sooriji onno wonɓe wiide ɓe mawɗo waɗata politique juulirde nde waɗata politique. Imam Dicko na politicien jo seede noon na politicien jo
ɓay gere on waɗi ha lanniɓe liɓi ibeka kudeta on waɗi honno ɓe landinomo ɓe inni o memmina e parti politique o inni no kanko o yiltike ka juulirde yittagol toon tawtoya julɓe ɓen kanko ko juulirde ɗen o julna ko hutbugol ko julnugol ko ɗum o jokki ko ɗum ɗon no waɗi simin ni ɗo mi faala ka laamu min kadi on andi ko laamu hombo mi faala ko laamu annabi yusuf ngom mi faala honɗum woni laamu annabi yusuf ko on mo tawata ko kanko waajoto lanɗo on o yeeto lanɗo on ko waɗata o halfina nden nokkure nde tawata ko fiino jama on ɓuttinira gurna maɓɓe ɗan ɓutta sengo ka ngaluji ɗaɓɓite fewkaari ka makko on kanko annayibu yusuf o yiyata ka inna o décision ɗo o ƴettunomo tawi oɗo ko soñjowo jama o ma yeetoyo ɗon fewdo ka laamu fokkitanno ka sattuno ko kanko innano yo itte na kanko ardino leydi mi faala ardade jamma on ka fewjoje na leydi mi faala ardade sabu si a ardi ke leydi ɗin a bonnay sabu si a heɓali ɓen tawoɓe ko waajotoɓe ma si a faala heɓude ngal teddungal luttowal ngal tawata a folletake e maggal wonno on waajotoɗo lanɗo on allah okkore noon on lanɗo jentitotoɗo ko wonaɗa waajede ko ngu laamu ɗo mi faala wonde on laamu lanɗu mum on tawa hara ko kanko follinta ko kanko follata ko kanko lamminta kanko follinta fi on ɗum ko kanko waɗata décision ji ɗin wiya oɗo ko aynowo on ko mi faala wiide kon aynoɓe wonɓe wadde golle ɗen ko ɗum mi faala wonde onon tawɓe ɗon habburilan yomi wonu candidat fi wonnugol président ma mi waɗa parti politique vous allez être déçu par ce que mi waɗata mi falaka mi yettike on komi lanɗo ka mi jooɗi ɗo allah no okkuɗinmi ngol laamu ko tawataymo waɗanimi ngal ganggunal ka mi yewtata on mi yewta kañum kadi battina e moɗon ko ngu laamu ɗo mi faala nguɗole mi heeɓi ngu miɗo joggi ngu kami woni ɗo miɗo tori allah noon yo waɗu mi gollitira nguɗo eno yiɗiri eno yarlori o dandami mi oñade e nguɗo o dandami mi faljude sakko mi faljina ko ngu laamu ɗo mi yiɗi ko nguɗo mi faala nguɗo noon hemiɗo joggi ngu miɗo exerce ɗo nde miɗo inna ko mi lanɗo ko ɗum mi faala laɓɓinande on hande ɗo mi faala noon kadi fewtude kala mawɗo mi yeetomo yo geru heɓa ngu laamu ɗo ngul laamu ngu tawata ko jama on wonda ko jama on dartante kadi na bomɓe ɓe wondete na bonɗo on dartante wota on solnan goɗɗo mo tawata allah solnanta moko baɓe wimmi si a añi mo fo yiɗi a añete si a yiɗi kadi mo fo añi a añete si a yiɗi noon mo fo yiɗi on a yiɗete si a añi kadi mo fo añi goɗɗo añatama fi ɗum mi fillo si a yiɗi mo fo añi a añete si onon ɗo on suɓike numrudu e yimɓe muɗum ɓe konon ɗaɓɓitani hoore mon hawre si on añi kadi on mo tawata fo hino añi fo hino yiɗi kam fewdo ka tawata e saaha makko on ɗo on añete si hande ɗo on añi ka wona ɗon noddede muɗum o fof ko faala nande hande ɗo kono ɓeɗo yanira awa aren noon e toɓɓere men ɗimmere nden mi toriki allah e taw komi yewti ɗo kon on faami aren noon e ɗin ɓittaji hande ɗo ɗi guine en jom woni e mum ko on ɗum waɗi si jama on ino añimo kanko numrudu haray mi haɗa waɗo mi arta e meɗen e live ɗimmo on mo tawata mi yeeto en ɗon mi waɗana en ɗo taw avant ngu on nanon ɗo ko kamɓe soferɓe ɓen kaɓe rondi mi heɗintina en taw o sonnajo ɗo ko woni e wowlude fi kañum CNRD o wowla ɗum ɗo e français si aro en noon e live men ɗimmo mo yewteten ɗo soferɓe ɓen kon ɗum ɓe soñji mbuuɗi lelluɗi ɗin hande ɗo e kon ɗum woni kanko monsieur Bawuri ko wowliɗo en élection ji ɗin ɗi wona e couple hara jentite ɗum ɗo voilà faux gouvernement nayki ara eɗen fottude kala